Mitolon to Romi Amial， 祈祷每一天。Ikaayaw ita kukawas mikril i ditaanan， 上帝在我们前头带领我们。Sarikaka mapulong， 平安。Malatsay kita milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suar sa ji Yosua to finaulan。Nenengan o iayaw ita ko miurongay to kataterekan atau tabang no tahaf no kekarayan lipa amilakas to yorutan alu. Itini to kamu mafana to nipikapot no kawas i titaanan han ningra. I Yosua sakatulu at sefang sakamutab atusir。约书亚对人民说，当全世界的主宰上主的约柜在你们前头渡过约旦河的时候，你们就知道永生上帝与你们同在。约书亚记3章10节。Sarikakao Talazua在kafana ko Israel atamlaw o mamalitemor ko maan atlemak yo mitsumur sangra i kanan apala. Nikaurira ikaayaw nangra kukawas amikril to rakat nangra. Saka mamahaan ko lemak no kawas amitlipot to urip no mita. Yo saruzulan ita kupalujo amihaklong to bikril no kawas i. Pakatinaku kita to nipaflian ningra rihalai。虽然以色列人不知道进入迦南地之后会遭遇到什么事，但上帝在他们前头带领他们，而上帝也是如此看顾我们的生命。当我们忠心顺服他的带领，就必定能够经历他所赐的平安。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangau mi palalan kiso to rarakatan ako, saka ano umaan to ko maditemohan ako i。在katulad ko falutsa ako tanagtag ko awas arumakat to lalan no miso。上主啊，你为我开道路，所以不论遭遇什么事，我都不会退缩，而是坚定步伐奔走你的道路。Pakai ni italamaan nay angangan no tapang G Yes Kristo Mitolon。Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。